Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Imawan ama kushikaychu. Cristo pajuyayka. Tukuy ima yachanatapish yalli hatumi. Chayta riqsishpami Tayta Dios tukuy imalaya kashkataka kankunallapitak chaskishpa hunarikungichik. Tukuy chaytami kankunapaq mañakuni. Dioska ñukanchik mañashkatapish ñukanchik yuyashkatapish yachitami ruraytukun. Pay tukuyta ruraytukuq kashpami ñukanchikpika tukuyta rurakun. Cristo Jesuspaq tandanakushka kriqkunaka watan watanta wiñayta pay Diosllata sumaq marikangi nichun chasna kachun. Efesios 3:19 manta 21 kama. Imapi watarishka shina, sagnarishka shina sakirishkangichu, mozo soltera, piwan llukshinata manariq charingichik. Casadokuna, kikinkunapaq wasiukupika mana alli kashkata yachangichu. Familiapi llakikuna, shinapish mana tiempo tiyanchu chayta allichinkapaq. Tukuykunami charinchik, imakunapish ñukanchik munashkakunata. Chaykunaka ñukanchik kawsaykunapaqqa achka valiqkunami kan. Kikin mikunapaqqa mayhan lugarkunati ashtawan munashka kan. Ima peliculakunatati kikinka ashtawanka munanki. Ima cantokunatik kanpaqqa ashtawan munashkaka kan. Ñukapaq munashka versoka Efesios 3:20 mi kan. Kaypi mi rikuchikun ya Dios manta may sumaq hatun mancharinata. Ya Dioska ñukanchik mana yuytukushkamanta ashtawan hatunta ruraytukushkata. Kashnami nin Dioska ñukanchik mañashkatapish ñukanchik yuyashkatapish yallitami ruraytukun. Pay tukuyta ruraytukuq kashpami ñukanchikpika tukuyta rurakun. Ñukanchik mañashkata ñukanchik yuyashkatapish yallitami ruraytukun. Kawsaypika wakin punllakunapika mana kushi alli punllakuna tiyanchu. Ashtawantik chay punllakunapika ñukanchikka ña mana pudishkata ña perdishkatami yuyanchik. Imakunapish mana kanchu kunan ñukanchik rikushka yuyashkashina. Ichanllatik mana chashna kangachu tukuy horas. Yaya Diosmi kikinpaqqa ashtawan kipapaq ruraykunata charin. Chaymanta ñukanchikka mana asallawan amañarina kanchikchu, mana asallawan ñukanchikka ña kushi kanachu kanchik. Ashtawanpish ñukanchikka yuyanami kanchik, ya Dioska ñukanchikpaqqa ashtawan allikunatami charin. Ya Dioska kikinpaq ñukapaqqa allichishkata charinmi ñukanchik mañashka, ñukanchik yuyakushkamantapish ashtawan hatun allikunata. Imashina kunan kashkaka mana chayshina katinachu kan mana chashna katingachu, shinallatik mana chasnallatik kangachu tukuy punllakuna. Ya Diosmi ñukanchikpaqqa ashtawan allikunata chikanchishkata allichishkata charin. Colosenses 3:1-2pi kayta nin. Kankunaka Cristuwan ña kawsarishkata kashpaka hawapachapi tiyaqkunallata yuyaychik. Chaypika Cristomi Tayta Diospaq alli maquiladupi tiyakun. Hawapachapi imalla tiyaqkuna yuyaylla kaychik, ama kay pachapi tiyaqkunataka yuyaychikchu. Punllanta ñukanchik kawsita Jesusman kushpallami ñukanchik shunqukunata, shinallatak ñukanchik yuykunata paypi churashpallami tukuy horas purishun ya Dios ñukanchikman ashtawan ari nishkakunata rikunkapaq paqtankapaq. Shinakaqpika wakin imakunataka mana ninakanchik ñawpaqman katinkapaq ya Diospaq munaypi. Kutin imakunatami ñukanchikka ari ninakanchik. Charirashpa katinkapaq ya Dios ashtawan allikunata kushanishkapi churashpa. Shinakaqpika ya Dios kanpaq imalla charishkata paqtankapaqqa imakunatami mana ninakanki. Shinallatik imakunataka ari ninami kanki. Tukuy kayka ñukanchik kawsaypi ya Dioslatik tukuyta ruachikushkamantami. Chaymantami tukuy horas ashtawan allika shamunapaq kan. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.